It's 5 minutes after 7. Just with some to the Adom 106.3 FM and your first big interview ever, bro. A first big interview near the Asida Cassia. And then my Phoenix Insurance, me pacho, Open Insurance, Papa, and one Phoenix Insurance. But your Phoenix Insurance make a choice, bro. Now, your mum Disa was so. I'm your insurance company, I'm do Ramoda. We hear Bremo. And when I be say, I'm pa. Say, we don't want to. Phoenix Insurance is so. I'm any that's what Papa Abefi. Let's impart your Phoenix Insurance commercial SCR. Now, your Mundisa was so. CBG Bank papa CBG se me kan cho se bebie account ba ko pe na sa account no to me serve the purpose of both savings and current na emu benefit de dutwam CBG adaroma Ghana for do na no mani age fi se bank papa de oni omo dinkita ho asa wo kra ni je afa Vodafone say together we can Vodafone say Ghana for adasa yentwa won jada. Every say yenim de wo mu yenim de obetumi aye. The senti Vodafone say mo ne wo cabo. De wo mu nyina. Ye de aba from fidie kan technology a. E dutwam. Eni o mafoforo ne yebesua. Anti Vodafone say yenkambom. Together we can. Agbeve Herbal Center yemfa yadi chemu ho ye yawe nyina agbeve be ye wate yare a wa yare a to bia wo mu ani daso ni ho odi wani chemu Agbeve Herbal Center last stop yare ne ombetu ase kura latest from your partner for life yasa yare yi no pa chotina nkonwa pem Sadia bia yare bia mbabio latest from your partner for life omodi nkonya papa nkonya efe nkonya eche e dia beja so what omodi ne kotobi ne dem Busia was sorry no pay answer na bedu adwuma me patro shop na e wo kwan so Bomodin na to Puma drink ba kukura wate Bomodin na to Puma drink shakwala ne bag mu don fan ko school Puma drink akwala ne flavor ben na ope fani no so flavor ben na ope Puma drink ope cranberry a wo benya tamarind wo ho apple wo ho banana wo ho benya ye pe kutu ye benya ye de benya ye pa bro be ye benya ye de Puma drink aye 150 pesos etufo efano 13 cedis per pack ana yenya ye ko 12 etufo ho no so aye 15 cedis per pack Puma drink ebro 170 ebo no de amount and de be ye obi antumi sisi Puma drink Pache to phone free 0262 351 251 0262 351 251 Puma drink. Hey, another quality product akasa prekodia bejaso. To be what?
was 11 minutes after 7. The Ghana Education Service had the release a banra. Number 7 can release in the year. Yachicho Hong Kong. Ghana Education Service Headquarters, Ministry Branch, Post Office, PO Box M45 Accra. 26th April 2021. All regional directors of education. Reopening and vacation dates for senior high schools. Ebacho awofo no muntie ne ye mame. Esramo we efa mo hopa. Reopening and vacation dates for senior high schools. As the management of the Ghana Education Service GES has adjusted the academic calendar and dates for senior high schools for the 2021 academic year, and wishes to inform all heads of schools to take note and to communicate same to staff, students, and parents. Below are the reopening and vacation dates for the various cohorts of students. Double track schools. Double track schools. SHS 3 students. Double track of one. Amu SHS 3. Mebacho omube BA school on the 5th of May. 5th of May. May 5. SHS 3. Double track. SHS 2. Green students. SHS 2. Green students. Omu ebe BA school. 1st June. 1st June. Mebacho muntieni you. SHS 2 gold students. SHS 2 gold students. Omobe makwan 29th May. 29th May. And to be pacho. Se wo ba ewo SHS 2 gold students or kaho. Na se 29th 30th. Unhuno. O mefye ya. Me pacho wa makwan hwehwe chi akwan. SHS 1 green students. Omobe makwan 15th June. SHS 1 gold student. Omobe makwan 4th May. 4th May. SHS 1 single track students. Omobe makwan 15th June. 15th June. Afe me pacho yembra single track schools so. Single track SHS 3 students. Omobe BA school 5th May. Reopening 5th May. SHS 2 student single track Omube BA school 1st June. 1st June. And SHS 1 student single track Omube Makwai 16th May. 16th May. Ibacho Dr. Kwabena Bimpa Tando, Deputy Director General for Director General or no, and an inside secretary yasi. Timpacho awofo monhye ne so emame. Na me pacho question is simple na no na nkola ni ko school ese o san ko fie do. What were the reasons assigned? Say induane na nkola ni bedi no na nya ready wo schools. And also COVID protocols no. COVID won say yenwie ye. Enti de class nkola ni san ko school. And also class e ba putupru. Said ya ye de yama nkola ni ko fie because ensem bi boboba. Me patro emu dia he. And I don't pay your baby Nsem. ABC a COVID protocol. ABC nnuane no ko school ni ye. Wa kwala best school na aduane in the school obedi den. Obedi den. Nduane ni anim sanka wa sa ekɔ schools aksakra na nkola na kwa kodu. Me kai pass chance. Complain ya na edu twam. And the kids are here. But still your son can nduane ni ya omundi den. Eja banesa ade se ye free enti awofo ni bi o mo ma na ekokura na yaka se free ni de gare kura ma ni bi hye ne twobos na ode setompo aka ho eno ane se o kojo ade nde ye free o enti enya ma trotros kana ko du school ade aka nyina aban be fa ye free ni de ye pe na me pa cho dwen ho kakra se free na chi na nya wo be boka kakra and you're free, sir.
bibia na ye free sa anya wo to chobo set to trunk enu na nye free and can free no anya wo ba no be man pocket money and can free no ati ya je ho gari kakra de be se ne chobo so e dia complimentary free no e was how de man se to kakra fa ka ho onya nkosua bia wo dia won because e koye pa mom sika no de ma kola na nanka wo de bie bank account amano so bo o ko CBG we bie account no nti akola ni nyina wa hu account won fa so CBG yo mo ye de dutwam CBG se men kan cho se covid abre omo di sise no so pa na wo bo ma so ya first class customer service and omo de serve you ba CBG se men kan cho se ese mre sisa ne wa sisa mre dani a wa dani nti e ba cho wo phone no wa dial star 924 hash star 924 hash na afi wa get digi wati digital and na baso and to transaction abesa wo nyina star 924 hash na afi wa ye na wo dem wo betumi ayusu omo ATMs so de bupa afi wo follow omo on Facebook, Twitter, Instagram at CBG Bank Limited but open chechemu bi afre 0302 216 000 CBG so we stand with you. So when him say multimedia UEFA Euro 2020 when him say ya beti sunesi Ghana ha yepe TV station bia ni right yepe anti enche ye ba be fiase and wo be hwe so na wo hwe na Adom TV na wo be hwe so ma wo mu se wo hwe ni ye ya koji wo 8D plus TV ni 8D plus decoder wate wo dia be bow them we taking easy we twa 7 and you would that latest from Unkodaimu HD plus TV, HD plus decoder. Now we share sa Philly experience. And I will try and boyani because I need the whole project. Name of Shannon so say Wokotono or better authorized dealer and no electoral showroom. Ghana have a biamu electoral showroom. But that Philly experience for electoral I was 0242 439 872 0242 439 872 what and cheche mu bia mo de bema ho actual baby omo wo na watumi de America ko tobi We are 19 minutes after 7. Da me catch now. So refia na mesia bonka ye. Sending go plan district assembly and the partners. Ministry of Local Government and Rural Development support you the UN Habitat count. And omoto is for Abakra. We are smart initiative. Almost baby I would dig here, baby I would see here. Asase kra ho pese wotono oni obi wo ho aborente wa rent asase ne saa nyanya ne dia ye initiative we ebe ma asase no watumi atokra na be ye wo wo train dey ente me pacho be smart what na ko joining the housing cooperative ni se sia the numbers are made to join now ni omundis awoso 055 553 0300 055 553 0300 afi 0577 911 101 0577 911 101 and 0557 054 635 about your website a new Accra City
Plan City Extension Project, shaping Ghana's urban future. What's here Adom 106.3 FM? Dwaso Nsem Jumedie. Within the question sempa. Enche anoche aba Joseph wa meko ne ho. Na fe dobo klota no. Yempom rem. Yehwe nsem ne ma wo. So 23 minutes after 7 and natural about just what's I say. After my record one and double clock town abano. Na personal pursue and farm out. Adwa asum green count. And council cosy. Maybe abokwana pay. Oh, Yankupon was destroyed. And the bad yashi, Yamene hene. And ya corner saying. And quite another the above. Quite I must say there in some men or modinam. Ah, you. And quite another. Now, a Ghanaian times double quarter. Yeah. And a pen of Bobo so. Now, Quasisa, you bought down your me and by land. I know, I obviously, maybe. No, and you may be about Ghanaian times double quarter and Obama, no ready Masaya. Okay. Or say clamp down on illegal immigrants. 507 foreigners arrested in Bogatanga. Quarter 4 years or so, me and a BB. Na so wonya aye Ghanaian times do bokwata no a wo bie kwata fa to be ensa be hunu se nipa bebre o mo samfom o mo tetefo o mo tetefo ame he a mo na gu ono o mo tetefo a mo yadan o mo na ye foreigners na ya che o mo no ai empanufo akire wo mo na o mo ye 507 ahanum ene nson ye de kenim se covid-19 unity border no say ye to nsuo so ato from to wiem yeah ana mpanifo da ama o ma easy wiem de na kakra exactly nipa timi fa hon mo koba sanity na minim se form de na de still no ayemie sa 507 wonya Ghana fo amatimi awuram amawuram Bogatanga Upper East ana na no kwasiada immigration fo ene national security fo ka ho bo mu na motumi akwachichire wo mo no mo mfie no yeah from 19 copim 35 na so mo ye youth 19 copim 35 omo ye youth omo hodin and am pedi for akwachichire na se uchiche mu a enie 494 Nigerians 507 494 and Nigerians and 13 waka ho hey Burkina Faso na one more baro mo man fa kwan pa so o man fu pray David yeah boda no ya tumu ne ho no na wo mo fa ba o mo na masase so e bo modern rem en kratra hodo so we so mo nsa ka kire se o mu tu kwan ba o ma yi mo wo mu kura bi amon kura bi etine from illegal
immigrants. Na se border na ho ba bi tete ho. Ntokro da ho. Asemo. Na si bi so yesi ato border bu so se udu ayi a tudu ho a. Yeah. Ka payo. Apayo mo ko he. Togo. Aja mo ko si aflawo na ze. Abatwaso. Na udu o ye de mchom. ECOWAS protocols in Tiania. Ghana. Enti they say de Nyankopon ya adoma empanifo ensa ka wo mo. Na director Edema Police Public Affairs. Yeah. Superintendent of Police Sheila Kesi Abeye Backman. And what this answer me to Ghanaian Times do Bokwatan when we say Sabia COVID-19 ye be prevent say the basic fat threats no. On say Ghana man panyini ehye say ye ntohye muti. San krofo ya wono mo nsa atumi aka wo mi. Ama sabi wo mo ye mahye wo mo san say na so be Ghana awudi sam koso. Pa. Le koso pa. Be bi say omoko bie papa bi pura no atete nkrofo ahye ho no mo. Ete papa we hye ho nkasa nipa hu. Say wacheche nkrofo ma. Na odi o ma hye ho. Dem ho no mo. Bola se bola ka ba kra je se omu bie pro na bola ka ni wura yard ni mra akofa bola. Akofa bola. Nkura yi hu awia. Wonya Ghana ni o. Asemo. Wonya Ghana ni. Enu abese ho ko ne. Bese ho ko de. Na de oye no no. Enu wacheche nkrofo masi. Kidnap yomo. Oh jiska. You get my point? Asemo. It is say mama bisa say san nkrofo yi a wo de friend say 507 but no man yi mu. For friend there they made on charger, on cover, on hands free. Baby, I see no other guru. No, I do a question across 507 yen or more. A best still a biwa system no more. You know, and send a Juanda for so be. Who also be cross to be you know, last week Monday, Sunday, the aquatic. It's bound or mobile. I am some penny bamboo, a year shareholder esso. A much much say, we mono or more cancer 1,800 jailbreakers been one. I was so much to check because I so for Nigeria members because I don't man, ya tibi or may move. But a yes, yes, no money, I'm saying, but not couple back crowd. A moment year wedding in chair, but Ghana from an omope. No, in a year, a frown. Aha, you know more bad a punano. Okay, now my be Philippi. And 200 one about what do I say? Oh, honeymoon. Oh, a bear. A bear. 10 years anniversary. Okay, 80. Yeah, Ghana. Opinion bako, yeah, Attorney General's Department, and we're in the Juma. Ni fire work of Odria. Samson the Jamie, no can say. And Penufua she. So one culture banku kumu. Yeah. And fish ya pode Adria Sabako. About the same. 31 years. About the same. Na saw opinion a J. Samson a J. The bonding in Anna said, Wabra would do Kojina a year quarter. Called 9 and a one of the bono. Called 9 in our was when you're guilty. When you're guilty, you. Nampany for say, Wafaneba. Neban yan fear drinks here. And one Casaneba. And one neba. And I say, down or near Coranota. The view, I draw sad in Yana Mentias you. A bunny say no be to me funny bassa, a conobea. So no one bunny yemba. And Wafano. A colani yan fear dunsia. And Bapana saying, Papano 31, 38. 38. Yeah, yes, I walk in 31. No. Oh, sir. Bonwa Casanya 31. Bonwa 38. And walk for them 31. To no 69. Eh, and what funny ba? I'm funny ba. Now, as a bass and I say, sorry, need to meet you, me quiet fast by. Now, what was a quarter no? Mammy, I was in a gym. I am Madame Marianne Afo. And I was say, I think Penny do 2015. As I been an abandoned woman, she do 14 years. I'm a free as yes, war farmer. Now, granted in an unchain. And now, o two better ne papa and chain. Now, just a farness war farquadan. Just a number and your back peso. Oh, Debbie. And I couldn't to me, I could draw. And now, Okoye complain. Complain, no quiet, you could have papa ya. That's all quiet complain, man, and a bound said, say, and a papa de Mammy, two, and a more about Paron because I said, oh, yeah, musuo. Musuo, it's a taboo. Oh, Papa, I want tea. I feel quite so quite crown, so the second of Kujana show. Eh, second, what the shadow corn was a she.
udi agro just wa mana nya obeku no wasu ofrase na akora no SHS wa wanya say 14 ena wa yesa ena ne nana ne se panyin otire fie ma nkwadawe nanka no yebu nanka wefo a ye ka ne ka ho ena ne akwada no esan ko school mu dabi o me bi we men kana kokudrompo dabi o me ntiase we no opeso oboro prophet odro word nana no me ntiase se etima bebrebe abu wosi wonya bi ne bana no pe ede ya ne wahu oba ho ti akora no timi nya akokodu ko asese wa senior high school asese wa okoye komple man ne chaplain okay se kwan ya ne papa de ne nam suwe na chaplain ko bo school mpanimfo ama no mo frɛ papa no ede ne bai same say akora no wa akokodu ko ka wo se papa ne me da papa se hwan wo ne hwan so mo kwa na akora ko fie kwa na yom hye because wo kwai papa ne beda sa right ena yo ma hometino mo ko bo police for je say do mo so won ko twirim 31 years mra na wo bi aye adwuma wa Attorney General's department papa no there be adjust the papa no Attorney General's department e won no ye adwuma branch anu ye adwuma samson ohu nioma kesi se ba ho nyina na de hu se okrofo bi e pane ana omo pam krofo no ma so moto na wanyo bia so no ane ba je se de nyame ya dom o na sa tena adwum se ye ma no ye tena adwum se na asese akwada na bi sem bi se de come man ani mo mo ye tumi kura ho tiri nyi dodo ne de aka tro se kwadam ko se Juma fair ye bufu sem eno no Ghanaian Times do bokrata no abo amane sanso na Ghanaian Times kono ano wasi Attorney General's office senior state attorney ba ko yo no ewo Bolegatanga ene de gina ayeji office ba boga wodo so be no ka sempani fo agina adwuma afini nsem Emmanuel Otu Boysen na ne body a waye nyina ne se omususu waje adamudie na waje ye no na wo gina so na wahwe no wasakira nkrata ne nema bi mu na yetima ma obi ampanifo abɔ no kwa adu bill na ehu hia se wonya nipa kronya sa bill no okay timpanifo hwe ma no mu hu se afa kwati kwanso ofa kwati kwanso gi adamudie nto mo set up committee committee ni hwe mu no abeto dia se eyampa wagi adamudie ntie ne sa brede wasasa ne bush ne pen ya wo kofie term no so no anya ska ndua fees na aka kyerɛ ma se ho kwaje bribe na fast on say ECG fonso so efira ndo na omo so omo sit down strike be na wo chi ni yense no ma ye de da so omo panyini ba ko omo hia no MD no am so omo nyini fio omo so mpanimfo anya nsa kyerɛ nyini fio no wo moa wo omo no omo hyehyɛ omo ye asɛmo enti Ghanaian Times obo kwata no abo amane sanso ana information minister ya ye nua kodwo opankroma se Ghana News Agency GNA kama yese ase ye ya tuna jeje mu kakra ne ma nkoye na wono wo media ni mu na wonim se de media ne ye adwuma no wonim se ya ban japade de akade ne ne ma hodo bo mu hi obetumi de aboa wo mo na ama agira ne nice one no wo beye World Health Organization fonso atuyemfo ya record COVID-19 cases ne say ye keka ye homom na vaccines ne ye de ye task ye keka ye homom because say vaccine na ya short sa short nso awie o ho aye den kakra ya one first one the second one na man na say o bi ba say vaccines in the gusu e ba say ade be chi ade be ko bi ade be chi ade be sa bia na cases ne kosoro kosoro enti ya fam de timi aye na ya keka ye ho abom na afei enuro ne yatumi aye ye de wo man mu na o gidi se eno no ebeboa right ye kasi ye tena se ne de ani ato aban so saa ebe ha dwen ye be de dok no kwa ama hodo no mo so wo mo ehaw afa yenko daily guide obokrata no right galamse ho nkomo da be na mudie na no enra na ye di galamse ho nkomo yeah oba krata fire etoso ensia galamse ne de facts ebe ya din ajo ebe ya din galamse ekono ya tu di ase galamse ekono ebe din meka se awi o tu atwa eye simple say ye nyina ye wo edem ha me wa ha bi awana wa ha ayu ha 5 wa ha na me phone ayira na mo ba ko afa na mo ni makabom say ye hwehwe
Ade na mo ka cha me. Anya abotre. Ah. Ofu ayera. Ya e wodem ha ye nipa nan. Mo ba ko afa. Ana nipa no kura na kasa ye dede se ye nwura ha. Ye go police station ko ye police case. O se ye mbodu akura. Na ni wa nipa na afa. O se. Bezo chese. Me chese na galamsey ye koin wan mo na ye. Ye ni mo ye. Se Ghana meburu na ye. Me ede bunu. Eni ye jaye na wan mo ko ye. Ade bi ye. Ade ni ye kan. Ade ni ye kan samba ni ye kan. Ayo ana galamsey na bi ye. Ade ni ye kan. Ebi nya ya san kansuo na ni ate. Sa. Ebi nya ya san kansuo na ni ate. Excavator na ira ni ehu. Ase o se. Excavator na ira. Excavator done confirm na no want tabai no. Adani confirm na obi. Etiane na du free here kokumasi ana nsuo na ni. Obi dia ba ye be twe no sra ni abata excavator si yira ye. Yan first excavator se krato. Ye ni mo ye galamsey yi. Omonim. They know it. It's hypocrisy. I be ye national dialogue. Meanwhile, one kasa on Crawford and they took galamsey. Instead say you go after them. Tell them to stop, you know. National dialogue. Let me go after them, say. National dialogue. By the time you be national dialogue. Aba be ye, you know, say, to me to a and take a crown kana yamunjai. Say a foot to the penny. A foot to obey. Ade ani mo ye na ho ye den baby national dialogue o say okondo galana oh mdebi me kondi ndo gala baton enyo mani o say ana hypocrisy in the house and na ha me you understand you know it when it you say kwabrane eye me party ba o tu galam say o say sase no ejuri kwa ye ni gu Ariasi ye bokwa ye ho ban enti ye bokwa ye ho ban na etiwa forest de ye kotu box out wo Ariasi kasana se na no erastos hwehwemu ye na ke ye na ase de aye asi ani mo amutu nya mo kro ya na finance parliamentarians ne party and finance omo e mo scam mo di wini abato ade ani ye kan ade ani mo galamsey secret promises aye de mo say o de ye ba ye be yi yani tu ye be yi yani tu ye be man crofo kra be bon ho ban ade ye ni krom ha ye ma soja fo ko bon crofo ho ban mo mu tu dia na mo ken dia na mo ken honorable minister say prospecting reconnaissance nyina mo njai kwahe zombie jaya yalam say kroma o man pani ni first term o se de ni presidency e de toso presidency na say anu ntina mama ne odi na konya toso as president say galam say ye betu ase e ko wi a chenya national dialogue na eba minor constituencies ni nyina na e say they nearly lost the seats me say enya say even upper danger east kra no anyama bi na ye anyama bi nke firi wo nsa because e kwanya wo de nkrofo ne faso no e kwanya wo de nkrofo ne faso na yede you took away omaduane eyi omaduane fi omafunum it's like robbing Peter to pay awuri omaduane na wo de ma won nkrofo e na won nkrofo de omo ye e na omo de kese Ghana for ebindidi na komindi obi mo what be that what country are we living in omo excavator e na okay what just had your excavator e de come ebradi Yesu na ya ti kloma say national dialogue enchechani mu kwa dialogue by the time you be dialogue na party for mutu galamsey omutu enti mude enti kwaya ni nyina asamba ne yake na sa dialogue na ma na akwalu kura kasa we yes mampanyina ya why akwalu ben akwalu emu dia he no mpese mehu akwalu kofi akwalu kofi akwalu na kofi ni sika onya fi ade na boke kofi akwalu kofi sika onya fi Kofi Nyeskafi here. Oh yeah, campaign. Kasa na saso Onyeskafi. Omeka mientie. Na obo ya mau kakrata free fire say ya. Abejira na mbum kana mo kebi ma bai. Monturi Kofi obetimi akaseti MPP abai. E dey na okay. Na onim dem. Na Kofi agbanu na onim dem tia. Kofi ne NDC for ya aka. Onim dem tia. Masa de no ya mau bi antafre asa o. No wanyinya. Kofi akwalu na kofi betimi anya kokudu abo MPP for echi na dey say me can radio so am challenge dey na mo ken eti gala no mo da sutu o o se mo da sutu o munyai the same podi o mo ntu o mo dua akasa o mo nom o mo fom galam say sir
Galamsey. Legal man. What ga? Illegal. Again a ga. What ga? Legal. Joapa. Ga. Sabi o momo ankrata. Me ka Galamsey illegal mining. Me ka Galamsey party for omutu ejiri say asase no. And I make come asem. There be na me see ye legal. Masa many abre. Jai fansato from. What you fansato from answer? Oh dear no fansato from. Yeah, I can see. Ebi ana no ye legal. On say bi obi won krata e no mo ye adwuma. Yeah ka Galamsey asem. O de me call boase so on fa me call Galamsey. Ni pe wuko kwaya no ma dwiri no dwiri Ghana scale be kase national dialogue ne and everybody should come now. Let's talk about the accident dialogue nyina. Accident dialogue me pe na Galamsey na ebimu ne ejiri di comedy Crawford. Yes, in Crawford excavators. They were breadwinners for their families. Yes, you are excavators. Emo di soon. Yes, we no na ikwabrani omo concession no omo ehie omo excavate omo concession yes sign Jiman Crawford bi omo ye nipa che operation fo bi ya ye wo sa Galamsey yi ho o de mame ko bo asembra na afei abusia nya ne ntia se 16-year-old ye kunu ya ewo bo ase wa ahye ka Galamsey asema kokun obi ya your correspondent Isaac Nomanyo. Isaac asumdwe nkan. Nkan so asempa. Bibi abokọ de. Me am impromu de yes, me re na ho. Asemo. In fact, me kan story no kra ma boto. Jim FM. Isaac Boyamanie, akola 16 years no yan. Asempa akwara 16 years no. Ni din ede aye mawusi awo de ba aye ki kasemo a nyame nsawu ana se nyame ba ababa we enye finhia makoma dinsia wo kosuku ewo asiribi krom DAJHS ojina JHS 1 ina aye adanse asokwa mainstream tumso ketwa no eben adanse fomso oba asante mantem adanse fomso eye krokese ba akwa yawada eno mu di japa se bi nkron ketwa na se nkras ne ba akọ ena sa asemu eti asese ma betie mu ewa ha asempa wo bedru a esewani enso ka kire areho nipa ababe bodompem ewo ebuchefie ha no enya asem ketwa na asempa ni nyira ene se o mutem so ene da akora no tumi nyamre ekosuku ebe fili ebe ro ne ho na obedru tie no na aduane enipie itiatani ye na ojen se o kwafuom na wakwa kosi banchen e dia besti nanka on benwa no le busi akwo edi me so ba kwa one no ho no eche ya na ababa wan eba nti okwafu mo so akọhwe adukura esintia akora no onya mebiri kopie eno ena maame nkodu ho no hu cha kwa da baby ho nyina aye prakata se de se bi abofo ko ngro makoku nwanse na no pare ngo wa prepare ho no se di eliti eti hu se muda na akora no ntan ho opeja akora na akora to na konti ho no ye na agin se ebia na se na wode ko tubanche no na bia otwa no na no be ti be trempeni so mo ko peja akora ya asempa ese wani enso ka chiro video so peke se medical stand ya ba mo dia to Facebook ya asempa nya some people de chenie mo twa no prema akoma be ya edu ene ya kire ni tiko wajebe ni mu ne nsa ho ni ko achi na chi ankata ne sere ho ne nsa ni ne nu nyina ena ne manki ni nyina ena me nsa tia ba ko de abate eno ayira mo hwe ho a wo mo hu sa ne nsa tia no na sempa emre mpanifo no kire se omo fa akora na ko te sani omo ro no ho na omo enche sabi Spence aye be mane obaisie mu no ade na eba no abebre afa ne juice no eno na sabi aye akora na se gene se ebia na akora no nipa na okodi akora na ewu no ebia one ne di mpasogro na akora ne nimu nipa kro eno oka se oboko ka kire abusiafo eno le bia mutusu se enam so a ema se nipa no etitwa akora no ema ne to na no ewon so yede na se pa so ba ko bi se ba ko mu ni se so bi so no obi adi mpasogro na se nipa no so be abeka na so ekuna
the Satiano so I am so asempa me pese me so be wa bebre no me so na okopia de na nkasa so e wa menken na me so wa menken and I youth committee member of Fra political buy so wa na me so se ma me okopia de na nkasa so e na so wa so mo me the be ma wa chen e de ba Adom FM kasa video so mama kasa kasa takra mama o ko ho asem le sen asem le na me say abra akora mi ko be be 2 o'clock ana oro ni ana se ko ko tuba ji kakra aba ana ni singu anti akora ko ye no yo ho sa yin sin chamra mama ani se ai dia ba chi no aka wo tu ni na wo ja ba sin na sa no ri abeti ana ana ni se ni ko akohia no okwan no nti ni kwa mi hu no ni du fom ho no ma ko wura fo no mu pe ni ko kaka na akora na ebuti ho no da akora no buti ho no e ma so ni ma pe ja akora ni pe ja akora na ne ma fe ni nsemo mo ja wo ni nsemo e bia nka akora na di ka na twa no e na wa da ente ni ma di se me pe ja no e ma pe ja ni ko ni di ati ho ni pe ja akora na ni ko no mo twa ni ko bona mi tire mu obi njimdo obi aso ni wono mu e ma ji se aka omo kwa akora no cha de omo wo fo mu wo ni so ba ta ku mi bio ene ma ka ma na chi mu nche na mi o ye ni bi ni mu kakra kwa bi be ho no no ho na mi wu mfunfun no mo na mi tie mu braje mi si jimi o ni du fe wa na ma to mu yes enti ukukwe na ne hin so na na fi na wa de went yan hedi da bi ni ko hwe no de aya sanu ma ti an hwe no de na ho na ba ta ni kan na me ja wo no na ni ka ko bra ni ho chi mo hu pa ko yes ade so de bi that's why asempa me papa nka so wa ha aja ube ya wi o ma no to so ten o to so ni sta how how so ba no hampa sasa mami sunte wa o nze msupa hami papa ko se da mi ni kwa sodi ejoda oko school asema mi tete se ya chami ba 4 o'clock time marabo padende yem je pa papa mi badi me am se kapte bi dia wa mi hobi am chini nyina mi hu mani ni foto ni jeun ade tira wa sen se na mu yanti mpesa mi hu mani bi ade ni bi so mpatam ha bi dabi mi chini bi oh sa aja nti yan hwe ti sha dia bai emu na kasa we di wu no efunu no Saze mi ko re mi na nko hu ofun e se mi ko. Se mi ko ti mi chefi. Ti mi tiki. Ida. What? Na ya frau sen kasa. Mi di William Kutiama Huga. E dia mutafe ma se ko ni Huga. No. Ante. Kasa na ate. Ba me kasa ra. No, you look at the moment. Ne maame so ameso maame no wetini nyina no yiri ko beti member maame no nkasa na ko fra police ko awo hu se e do do ekika no maame uche akwa na nkasa ne fahen na yeshika na hin fan so na ayara le pa cho mo twa ni 19 extra ni tabasa bese 9 na ni satia so enusu sivase enusu na ni tikwo ni tikwo so mo twa e da ni tina nkasa so enusu mo twa bese ni nsa na ni sire sana ni chi so kan na ni nsa woni nsa ni enu die se mo twitwa ni na mo twitwa me die ni ku hu ye no mo ro no ho so de na mo hu Ipacho abosi seta ka se yen ro no se ni ba no wo ha na ipacho mo peja ne de atade de ne ba no wo ho so ensu fita bi wo na na mu di ensu ipacho ni de ni kiriti o se na enu di ka ka na wo ka bi na no na de na wo ka ipacho na be mensu pa ensu fita wo na na mu be mensu se ten se ya se yo ni na ada aso ni na ada bi so te ensu fita wo na na mu
So on that idea, we know the America ko. We saw about Conquer and we try in 19 no team. Into the American. The money is the same moon way. But I mean, I'm not starting a page. I'm going to call you. Much. A day now. Committee for any assembly members from New is no bomb compatible. But your boy, you don't know, I mean, I said, Mamma, I'm on the soba, and I don't know. The class of men on the soba, and I don't know about a room of a shade beer. Oh, and I will buy, yeah, we get a number of plan. I was saying to me, my lady. It has some men by the hill. It's here, show this is here, the abbas is here. The dish is Patem habit. But I thought they'd be in feed that I say you woo me. Ya woman 1969 minti bidda abete ne lemri minti bidda galamse ne bikoto mpato minti sa galamse ekoto wa ba se bi ma be shampate mu ha mu bo mpato ya fum suketwa na ko se o mu ehwehwe bi ho na fi ko mu ade me hu mu wa keda ko me ya mo na mo pege mu no e de ko motre so uhun bi oh emuni de minya na obupeja free enwe mu odi ba de bia second one so de na wo adnisi ya ye call ho no ademu ne na ga no butuo enpa na me ya dia me hu kada se asampa sei na entremoni bi e di free eye abutiafo ntia se pa bi free a mabo anan akokopie mu ewo eye police station ho Namely police in Pennyfonso in Common Bisonte. Say, Chia, or much will be, and I'm more than so, and I'll move to the Apadi. I hope the PM with any public trace near more. I said, in going to a movie, do not have to see a beer dog at the money in your app, but I can talk to school haba. The afternoon. That's how school most of her send and granted to school and anatomical school so in class, a dang and a homo a community what is also dang and then penny for a year at the upon. So when you secretary, I have some more and you family. In fact, the old can cry there, a yara hododo. Now, Isaac, Bacho, Alcalana, where we know when you are or no penny or papa or mamma ba. Papa, and the money and shot. Just we know what also saying, only a strength, and I will buy a mere 9. Only 1,000 yen start. 1,000 yen start. Oh, okay. Buy my back when you're taking money. We are 4. Now we are 4. And now saying a man. And now 2. Belmas 2. And I should about that. The Saka or Baba could Belman. She said, yeah, but then I'll catch up. So I made a minister and be a catch up with sir or more. Gamba or me. Would you from Piano? People were pension. People were pension. Imagine from us, no problem. Nothing. It's your simple. I was the money at 9. Yeah. Now, when I told me, or a man, and all members who eat. Now, you know, woman, the Mubako, and as you say, or Baba, which I come here, remember me, and not the Basso back. It's your simple. Isaac. As on drink out, why? And my name is Dane, about the Chirco police station and school hall. Now the Obeti be our Swati. Why? I was your for Isaac Nomenyo, a colleague or reporter from Obuasi near Tinin Kano.
Right, I was here 4 minutes to the top of the hour. I'm serious one now near Radia Dre. Near Radia Dre, for brand said you pay Bia. Bia Yasi, Bia Meka. Nipa me said you hear more my brother. So being your lawyer, so being your doctor. I will be no and your D for a warm mobokra. We hear D4 no match me my direction and you call Bible more him for no. And your mobile across more free D4 any mammy. A radisi day. The told of my wedding. A radisi man call back. Because when who said, yeah, I will pioneer Yika Crent your co bedding could. I couldn't cook no about. And to whom baby and pie bow. And I say, I'm yet to be Coswa now the one Jim, the boa pa. Busiane Sentina. Rosemary Owusu Entry Ministries. And ye Trinity awa Rome. Edepa. Amodi best seso. We Haggis Cry Conference. In fact, cry no cry na yame deno. But anano pay me bacho Mrs. Rosemary Owusu Entry. Or your prophetess. Odifo mapa. Odifo asumdwen kan. Asumdwen kan so me. Me pacho bibia boko de. Me adawo na bibia boko. Ya do ba de ase. Said there we difo ya dem pacho bebe wo microphone na ma me kakra ha. Ese metumi ate wonka. Me da se bebre. We difo ya de ya na me share difo a dem ni kan bi se o mo ne se Erade se den. Erade se asumdwen kan. Amen. One family acha anka ho. Amen. Amen. Enkwatente sa dia na hunya. Amen. Dia ho di mom. Amen. Aya wo penyini na nanu. Utimi no mbobo. Amen. Ene na misire rade di mom. Amen. Maji. Me da se be pray. Rosemary Owusu Entry Ministries. Me bacha ye ministries be ya. Bacha ministry esi woma. Ye niama bebre. Yeah, shine kwala school. Okay. Yeah, shine janka. Yeah, shine especially battered women. Obi a yatiti no. Enya kware mu nko obi okwa no to obi ncha anyway. Yeah, show omo. Emo counseling. Se bibi kakra bi kura so ne ku. Adom FM. Ya chechira omo se efri se ofri wa onhu de okoye. Onhu bebi ode ne meko. Onhu edwakra okodi. Banyami adaroma watu nkofo bi nsem kakra omobuaye enti upa oneti sa yen kame awari jai ba gware so wutima ebekun de yetumi buawo ebie wani ema ye di nyame asem titiru enu ne egina so ya fapem ni nyina ye nyame asem e kire de obeye ye wie so a ye titi asofo ma ye won kwa beta bi so asofo yire num so ye popo ma no omo kasa no omo ye mpaye. It's a Rosemary also ministry there. Your orphanage inside cry. Okay. Your prayer camp inside. Your crash. Just say you will never be brother in this one. Ya baby. But wait dear. And your conferences where mama. Okay. And ma any end that swore. And ma ya to a masaura. And ma and nam and maybe a trim funso be a moye yenti. Omu to me paja omu nsi wa praka. Right. Emma enim nyame omu fu se eniam bi omu ko omu nti no. Nyame eni afri omu su nti no. My goodness. Omu to me nya obia no. Enu ti na nyame kokoro na mu na me didi hega no to so no. Efi se hega no oni eni da so. Na read the Bible ne ti ase akura na. Eya onu ane madam ena fa ne di ne ma ne kunu. Enso emu ho bi no oyemfo so. Ahomaso ba mu, empeja mu ba mu. But ya ma oni ne ba kwa ne da so sai na akola ne ma ne so a osu hega so ma ne so osu no oni no ba wo dikaya nyame suma bofo e ba ne ho personally ene ne ba kasaye se Jesu akola na wudi na si wo so obewu no onwu enso ma bonso e wa akwarie so se kwana kwanom enam akola ne ni a watama osu a usu enti yes cry e de ma na se emfa wo dia waye emfa wo foso waye emfa wo dia wakom emfa wo background nyame abunso wa akwaria so se Jesu na wo peja woni na usu a obetie Jesu na wo peja woni na usu a obetie e jese nhyiamu wei ye ba besu afre Erade na ontie Yesu frɛ sanetie eno nti na ye the Haggis Cry Conference a ebaso na afibia so emma o makwati timu
aya nyame abase yi omo firi mu no anopa no omo gina eka di omo famu ye fa bi sie kura wo ye ka no raw send e be ya wo testimony already Revelation 12 say no omo di omo ho so and now dance e free omo no mu ba yin adance die e preaching and just powerful kura because what the one kasa wa brebo masam any de nyame aya ma una wo kan se na be ya unwie bi bo sati bi anima enam Yesu Kristo Nazareth ni ntimuti obe wo se sister we ya wo gira wo se okoti be wan bodam wan nyare wan wu wan kana no aduro na nyame ene mpa ya yi na firi mu dia ene afutupa dia ene meso amekosa de we mu nyame be ye Jimmy ma besi ani ye nua ba anti Susanna ebe gira ho na mi no ya wada ni fiada no pa na tete no hawa makomu no omodi ato ho na omodi ahye ani nyame asam fra ani mpaye omodi ahye emma bi nkura sabra na behwe ye ma mu hu ye gira no de wo fam na bi kura ye de ne so sene enwumre no so ne mimi di nyame asam aba empaye deliverance enkom hye near the Abba. Near the Abatus. Auntie Rosemary, when me so mame na afi, one of the speakers, Miss Susanna Gabra, main corner. Auntie Susanna some drink count. Yo, and ye beba conference where dear near expert. But you expect say, ye me be mommy testimony. Na maka dia me so ma fem na dia nyankopon eyi me fim ne pempen so de me edu no. Unso so no me ka kire wa. Ubehu se dia wo kom no. Sa unso so frɛ Awurade na wo gye Awurade ni di. Na wo hu se sa time na ye se Mary Magdalene ye boni din ye boni ye tu be ye ni nyina mu echi no. My goodness. Na so no na nyankopon Jesus. Wo sorry. Ono ni nipa oba a okohu ye. That's right. No so na oba witness say sorry. Inti bra. Na be hwede nyame tumi ye. Enti we no basically aye manhia mu. Aye manhia mu. Ye be gina ye naso abompa ye. Esu afre Awurade. Awurade Yesu. Na wetie obeje Yesu. Dia make no. Na wo so hu say dia wo komu no. Enye nyame din. E ma fa ne omamu pa won. E ma fa ne omamu bebre. Bebre. Ya ka se ya ka da je beboy. E bi okra na wo fare. Sa wo petra bonti aka. Auntie Rose, when you check testimony back, obi tie yesisi. Dia wo fam ni mpempenso a wababedu. Oni ya me fam die. Sa me ka e boboy. Ba me ka kakra bi. Fa me fa. Jimmy Ma ware am koye. Mi kunu da ho ni me ho na e papa. Enso na me hwehwe donkeys wa ware ni. Me donkeys ni ma. Donkeys ni gira ma dem nkola so ko hwehwe ni donkeys sa na no onim se ekohye ne hene emu no menamu ama adom no na wo hodada frimi kwala brem nyina but me no masi me kuma pisa me there's no way I made it for because se bisafra che efie na me frimu ba na nyakopon din mu ne na dawro madi emu ye aware na me kwa so na emu ye eti mi wa de kronti a me dinya me di me kwa so me donya me but said di for pa me hu omo say service afrache omo ya little bit backward omo ko school bi ni e mon tare tintin bi ni omo duku no omo ni ama bi eti mi si ma dream pisa me sa sofo pa de only time mini awana de ni bia eti na me kwa pai bo na me nya drum pai ho no di for ni pa ne ho asem e kwa ka kire me say nyame nsa wo no so na wanya nyame adwuma de wo hwehwe no nya say akwati say means wo bi because my giant say dia me hwehwe na me pe kwasi adam akwatra central gospel sorry them na me yin to boa nyame me boa sofo me na me feel say eno na me pesa me ya e de ma nyame ba me namu 15 years emu atete emu asresere emu nsem bebre me namu me amisi no ma Jimmy mini na chese mini ada chekra papa bi me ye medjuma so me sum nyame so ye ba sa djuma we die onye menye ma fa sofo di fo nsem bebre me dia ya anya me bone wo me omo me fo mu nsem nyina no everybody did me good
Pastor Delali, Prophet Ben. Chese na ewo bia akoma so se obetete me na de nyame wo me mu no aba Miss my madwe se la lai but me true me bri no me hu se me ye bibia nya ye na fe de wapem me ye adwuma me hu ano chese bibia ni wa me ya eyeye ana me call ICGC me papa kujo ana ase maame nipa bi wo ho anya me paninu fusuo obi so ho anya me panina di opesa wo ye ne ye ana me se me nye otumi betera me shop ma ko she table ase me mase yakobon pa ya me nko de obekase enya bia me nye but me did be tipi me na na ma pre and one day me buku to am say ready family ne ya ope ya ope se me ya no my ready family ya dia me pe enti me manya announcement se me ya mpan bo me tifie ana me bua me na fufuo mienu bia no me mampo om ya kwala ketwa na ya start se ya bompai de me hu ya ne se aye kakraka over 300-400. My God. My God. Na me yes me kunu so. Because me kunu say sofo pa de wan ware sofo. De me femu titram pesa me ka kire ma no. En na ge wukunu, en titi wukunu. Esa bia me ya de me kunu pesa obedi me chi bompa ye. Because me kunu say wan ware sofo. Wanu de o ware ne yere. Enti eba wo mu eba ni mu enfa no ho. De opa ne yere. Yeah. Hey, so na me fear ya mai opemini ne sa urade ope papa my goodness ope kasa my goodness onu kra na tomami my goodness o kwa kasa obe kasa me de me peno no e de we push up kakra no we pese obe fi mininum da bi na erade yesu pese obe firi mu ope na de asu de nyame peno no ye den enye ye nyame agimini nipa o waje bebre nyame ni nko nipa begu eni adi hunu nyame agimini nipa begu o omo ba na mdo mo sie ti da ko ana me kunu from ye nim ta mo pa adwuma to oba ni apon we de na ne ho mfa no obedru fi ho nipa ne cars papa no say ene wo de yi kwa anim ho me top of it amount no top of it kitwa bi ade mami still want to see ye wo ma na me papa kujo no asinya me fro kwati kwesi ada so na me say na start kwati ye mami is that the bay am running to testimony there what they atweme me ankasa kura member be even though your man share mo me ba okru de no adi shaman kura what the fashion ho mami for almost 10 years I'm starting fellowship na me kunu fa Nancy wada man na gene da o pese okunu ya ade ho eye hu masam me kwa na ne shati shambag Monsieur Urade, so what from here? A dream meant to me any complete. A Jimmy could account. It's in patch up one. That committee, I sorry, they no appear. And it has been almost 10 years on Kwane Chida. Wow. He's the greatest financier in my ministry. Wow. Mr. Obebia. Wow. Our Kotojo Academy. My goodness. The person me did our Kotojo Academy. Kotojo Academy. Not to Kwanya complain. Mommy, me pacho, Jumadi, Basway. Basso Christ Life Family Chapel. Christ like, pacho, and no way in farm. I work clicker. Near Vivian Farm. And no pano said the mechanic, ya were done no pano. Susan, any on him, my mercy. Ya were done no pa, or any fear done no pa, or mobile preaching new or my dance in the end. Okay. Right. Now, and you may know so. Yashia, near side here, deliverance, prophetic, title, and empire. If you are that so sad, oh, Bana only baby, Yamia Daruma, Wama Yanya baby, a bit me do be a okay. Hear me to COVID. Right. 19 protocols. No. Every one of it is in place. Great. You better see pass at least COVID, you know. Wama, you have protocols, no, and now Obi ba number be or why a befre, Anna. Aye, Bacho. Okay. Right. I was yanting Bacho friend number we. Bacho the Haggis Cry Conference, you know, Mr. 29th and 30th April, Basso, Anopa, 9 a.m., 9 a.m., and Numre, 6 p.m. Na Obeshe, Ma Kukudama, and Dafla Yaiso, na ma Miss Susanna Gabra, or Hema Mercy, and Yum to 4 Becky Bonnie, a betonium war, and a F. Grace is a betonium, me Bacho, for numbers, we, mammy, why? 0245. Me to me boabo nyame adwuma ne ye 0245 488 437 0245 488
437 ubetumi so afre 0245 488 438 0245 488 438 Bomodin Nebra Hey Guest Cry Conference we ma me say aware eye Nkotodwe Academy enti mana momodi aware dane boxing ponchi mukunu modi aware adane atem didie edi mukunu atem modi aware aye se mummu ade wukunu bisase na aduane we ose wode wonnim kitchen ho ma me say eye Nkotodwe Academy ma me Susanna baje wase me twato Pacho masime twato ne se momra na momra metie ye testimony said me maami aka no na mo behu sampa oba de se wodi Nkotodwe no gu fom na akọ academy na nkunimdi ye wodia nyame ne hene maami Rosemary bacho wasime twato ne se me pese me shemra nyina nkran said mistake awaya atwam no emfa ho Mary Magdalene 4 gospels ni nyina boni din ofri Bethany Lazarus Kuprom eno pani enim ewo no ho de yenim se nyakopon efa no ede ne pata no ho se woye bonifuo se oye dwamanfuo se oye benfuo ene de na mfa nyame ho na nyakopon edrum mra nyame hia se ye befo ne nwo ema ne dia prepare wo no odi ni tirinwi odi ne nisuo oba fa wo glory Bible say ye tirinwi ye nyame no nyam ye nisuo so ka nyame akoma fa wo tirinwi twitwi nyame na so any oil your most expensive any anointing any oil wo mu fa ka nyame na ka kire rade say rade hu mi mama na me saba na ko biara so no o Yesu Kristo di obetie masma make us oba onyame betie oba onyame betie asam na ma me Rosemary aka no ntimba todwumade wan baby anzan commissioner na afiase no when comment anya ba meye me bom nyom no makoje me hira aba nti Adom Sports Page 1 amode bro stay tuned.